Fotografija 4. Građa instrumenata. Opis fotografije. Ova fotografija prikazuje saksofon, puhaći instrument karakterističnog izgleda u obliku slova S. Tijelo saksofona napravljeno je od različitih cijevi, a tipke kojima svirač prekriva otvore saksofona izgrađene su od metalnih čepova za boce, dugmadi i kovanica različitih oblika, boja i veličina. Tekst postera. Violina, kao i mnogi drugi instrumenti u orkestru, izgrađena je od limenki, drvenih žica i savijenih vilica. Violončela su izgrađena od velike bačve za ulje. Klinovi za žice stvoreni su od starog pribora za kuhanje, pa čak i pete dotrajalih ženskih cipela. Glave bubnjeva izgrađene su od starog rentgenskog filma koji je ulijepljen velikim količinama trake za pakiranje. Saksofon izgrađen od odvojene cijevi, rastopljenog bakra, kovanica, ručki za žice, limenke i čepova za bocu.